Yes ndabasuhuje abantu bose bukeye ndetse nabo bwije namwe ndabasuhuje. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Dusuhuje by'umwihariko abantu bose bumva vuga turi mu muhanda nimwumva tuje ducaho nta kibazo, n'abarara mu zuma b'amasengesho bazabumva tuje kwa Satani tuza ku muryango ariko ntibibabuza gusenga kandi bagafashwa bakanasubizwa. Amahoro y'Imana akomeza abana bari wese mu byo arimo. Dushimira ko subscribe kuri Ineza Live TV. Imana ikomeze kwishimira kandi Imana ikomeze ikurinde. Ndi mu murwa i Kigali bamaye fanta yitwa ngo ni Citro. Iyi ngiyi ntago yo muri Kenya. Agafanta karyoshye karakonje kameze neza. Guess what? Nanje gusa kubasuhuza no kubabaza uko mumeze, mbafite udukuru dukeya tw'utuvloge ndagenda mbereka ikartier ndimo muri ukuntu imeze. Uwo bigwa nabi ihangane, uwo bigwa neza amfashe kwandika muri commentaire ngo love win. Turi muri Kigali mu nce bita ngo ni katareka kwibabwira. Ndashaka gutemberana namwe gende mbereka ahangaha cyakoze ahangaha pe nabone ibintu bitatu. Hari isuku muri quartier, hari isuku kweri. Icya kabiri hari guhumura neza ku rwego rwiza pe. Icya gatatu hari izuba. Hano hantu hari izuba ewana ryarinde ryaganje. Ngiye kubatembereza rero akanya gatoya banze mbereke wa one n'insoza ndabona kwicara mbabwire amakuru tugiye kuganiraho 1 2 3. Let's go. Dore bipangusha ahantu hari guhumura neza, harasa neza, hameze neza, ibintu byose bimeze fresh. Izi ndabo ubona ari nziza, niba bazitera parufe simbizi nizo ziri guhumura. Hanyuma daresha dore icyo bita quartier y'Ingagari. Naje gusanga buriya iyo wisobanukiwe wisunga abakire ngo bajya bagusiga ubukire, ariko iyo bagiye muri mukubita umwice akanuma we utu tunuma nunda bajya baturya simbizi niba ari inkoko ese baraturya mana. None se tumariki n'umutako nyine tumariki barazirya nyine bamwe barazirya bitewe n'imyemerere yabo. Atunuma bajya baturya ariko twege tuziki inuma ngira ngo tuziki inuma zaragiraga kanze ngende mbere ukuntu zino quartier ari nziza. Umuntu uza kumenya ahantu turi turamugurira aga credit. Ibintu ni fresh. Izi ndabo nazikunze, nakunze ubwiza bw'aka quartier ukuntu kameze. Quartier ni nziza iratuje wagira ngo n'abantu bayibamo. Uva kuri babandi batura ahantu basakuza ukagira ngo ni muri boîte. Hano ari heza ariko ntabwo twerekana nimero y'igipangu cyangwa izina. Ni ahantu heza pe. Ninsubira nzarangura intuza fanta y'izi ngizi nzagenda mpanze kuko ndi kubukuntu biryoshye. Kuba nambaye silipa ntugaragaze hasi, nambaye ibisilipa imbere muri quartier aho nyine ndi gucumbika, ndi kwisunga abakire kugira ngo ndebe ko byibuza bansiga intuzi ibisigazwa by'amafaranga. Turi muri quartier nziza pe, nziza isa neza imeze neza. Reka dukomeze tugende tubereka none harare heza mana. Nikuno kuno iyi place ari fresh. Ikiza cyahangaha wagenda ukora vlog mu muhanda wagenda ugira gute nta wakwiye telefone. Uregara nabara abajirani nabara neighbor bahita bagucomokora telefone. Turi kurya ubuzima, twaje kurya ubuzima. Ayo dukora sa nayi kinyina sa yo kuribwa. Akorongera umeze kindi gicupa kibuza gutya kuko ndi kumva kiryoshye. Turi mu rw'imisozi gihumbi ahantu heza fo. Muta na ahantu heza pe bangu ntukerekane cy'abandi. Twege dukomeza twigendere no mu byose. Utu duti rero sinari ntuzi batwita gute. Umuntu uzi izina ry'iki giti aza kukabwira niba ari igiti niba ari ururabo sinzi ariko banza ururabo.
Nose rugira imbuto oya nta mbuto rugira mbese ariko rufite ishusho ryiza ni umutako ni umutako umeze neza usa neza turi kuwufiringa uyu nguyu twebwe tujya tubona Mombasa niho wibera ngiranga ni bya biti bajya bagurisha ariko abisobanukiwe cyangwa se abakire baza babigira babishyira mu ngo zabo. Abakire bakunda ibintu bibiri, abakire bakunda indabo ku rwego rwo hejuru. Ubundi umuntu wese wisobanukiwe aba azi akamaro k'indabyo. Indabyo ni nziza, zituma ugira agafuresheri, akayaga keza, nyine ugiye dufiringa wumva ukuntu hameze neza. Wenda werekana view turi kubona hano, ubona ari nziza. Abantu bacu abakunzi ba Ineza, ndi muri Kigali, niko Kigali ndani, niko antuka mu Kigali ndani. Oh, sorry, tugufasha. Twarwe n'umuvandimwe utwaye ibintu biragwa, turamufasha, turamwegura. Gufasha ni byiza, aho umuntu yacitse intege ntungaragaze hasi. Yes, kubera nambaye ibisiripa abo mugaraga uyu mwana ntumugaragaza. Okay, nta kibazo, ndagukuramo. Uri kubona iyi view ukora ni nziza, kandi rega ni munabona n'abantu banacaho nta kibazo. Turi mu muhanda, turi gufiringa umujyi, turi kumva ibyiza bitandukanye naho tuvuye. Ibyo bitwa bita gute? Zino ndabyo zerekana bazita gute? Ndabizi izi ndabyo zitwa gute abantu bazizi? Turi gufiringa nyine Kigali ukuntu hameze neza. Turi no kwinywera sitoro yacu. Kambereka hondi. Dukomeze tujyane. Reka kana kazima kari abonye mu bakiresha. Tugaruke. Niba uzi ko wakoze ukaba utarubaka inzu mu myaka ya 40, menya ko watakaye. Ariko natwe ntabwo biracamo, ntabwo turubaka. Bino bigori byararunze ntabwo bizera. Ibi ngibi rero abantu bazi umuco wa kimambure cyacu, iyo ibigori ngibi babiteye bikamera gutya, babyita ngo ni ibifuma, babihereza inka zikabirya. Ariko izi ngizi simbona ko bizajya bizera. Harimo n'ibihaza. Turi kujyana namwe, ngiye kubereka akazu nafashe. Kandi ubwo hari abantu bigwa nabi ngo naberetse inzu ndimo. Reka nkubwize ukuri, iyo Imana yakugiriye neza jya wibuka n'abandi. Okay, turashaka gutemberana tubereka agace turimo, ariko wenda abazi Kigali neza barata batubwira kano gace uko kitwa. Tuza kugaragaza izina ry'aka gace. Iyo kameramana yego murigaragaza kugira ngo guess. Kandi muzaze kundamutsa abafana banje, bakunzi banje, muzaze kundamutsa icumba ubugari. Ariko Abanyarwanda bazi ubugari kari nkuru, siko? Nkuru. Muzaze tumbayita gute? Kawunga. Muzaze dusangire kawunga. Niko nange mwita. Muzaze dusangire kawunga naho hurure nibwo bugari mwige nako mu bwite. Tugiye sasa rero aho macumbi, aho ducumbitse aho turi abantu se ntibari bujya bareke nta kibazo. Turi mu muhanda se? Turi mu muhanda, uri kumva ubwiza butatse hano. Ubwiza butatse hano. Fata kuri iyo gate twinjirana. Muna tugende tureka aho turi. Tubereke aho turi ukuntu hameze. Ninda ntuyigaragaze kuko naje nafuze. Dukomezanye twigendere.
Munga gari. Munga. Tumefika sasa. Mgani wao wa Wanyakenya ngo tumefika sasa. Muze twinjirane sasa namwe. Mubone mambo mazuri. Ako right yanga imeze neza. Iragerageza. Aho. Nuko ngayo nguko turashitse. Right ntabwo iri kumera neza kubera ari mu nzu. Muzaze mudusure, muzaze muturamutse, dusangire, tuganire. Si ibyo ngibyo byose hari ibindi. Fatana na kariya gasara. Turabakunda cyane, mukomeze muturebe, mukomeze mushikire, mukomeze mudukunde. Nubona ko ari ngombwa ukande sabone, nubona atari ngombwa ubireke. Umunsi uzamasha kubikora uzafinye once. Thank you so much.